الزولف لون يتمثل الزولف لون ثمثين وذاك يتوالين تذويتاكين تذويت الميتامورفوز تذويت وندنا هكا يكون وين يتوالين يلاس تذويتاكين عندما نحكون وذاك يسنن المسيح وذاك يعرضن هذه السنن سيدي ربي هذه السنن نيفردانيس هذه السنن لشغاليس سيدي ربي دوين يقدشن ذا نزمار ذا فاف ثمناك ذا فاف تزمار ذا فاف العناية ذا فاف الرحمة الساكين دا غنبغى اد نكمل ذي تذويت نظن تذويت دي تكمل تذويتني عدان او وتمثلنا قليلا هذا غدينين شو تجرب شو السن شو دينا المسيح شو ذا مكتوغال شو نوغور نتعاش شو بوطنات السعدان وكان اهداف المسيح سيدي ربي ذيون يلان ذا نزمار ذيون يلان يسنن ولون النار يسنن يخمم لنا غاس كان ما يلان فريتنا في مذا النظام غاس ما إلا كان الحوايج الطاس يلان ذي كنت بولونا غاس ما كان ثقاف غاس ما كان ثفر ربي يتوالي تيد ربي يتوالي سكرا بين يفرن دك ولون النار هي مثلا ولاش اشو نزمر في سيدي ربي يتوالي ياخذ اكن الله يتوالي داين لان ذك لون النار يتوالي داين لان ذك لون النون ترى نكونين ما نعرض نسين سيدي ربي نغنفر فلاس اما كنا سنين نار الماسك ونزمير راه غنفر فلاس الحوايج خاطر يتوالي ياخذ اكن الله معنا انسان شو ديقار ارواح ثدغورين اكن ثلام لكن يقبل كون اكن ثلام وش غير تروحهم ادل السم نغترمي من وذاك يغران ربي يقبل يكون أكن تلام ما إلا لا سوسيتي ما إلا أجذوذ يفسكون غيركض يكون ولاش وين يكون قبلن نتسان يقبل يكون خطر نتسان يكون دي خلقا ذا نتسان يوم دي فكان خطر سيتا زوارا ذي ثيرا يقدسن أشو دي قرار سيدي ربي خلق كنيد خدمة أمذان أفصفينو آيات مثلا أثيسمثين تسوى خلقا ما في الصفة سيدي ربي ذي قود من وين تساويم الصفة سيدي ربي ذي قس الجسنا ناغ ذي قود من ناغ ناغ ذي خميم من ناغ نسعى مقارن لومبرانت سيدي ربي ودن كيرا سي ليفولي أم كيسقنا فرانسيس سي ليفوليسيونيزم نكاد سيدي ربي سن السماء سيدي ربي إذا نتسان إذا نتسكن إذا غيمسلن نتسكن يغدي تسكن يخممن يزمرن أغيوين أنيسين ثيدت أنيسين داغن ذا شو يديش كاع ذا شو يقفغان أنيدين نكونين سيدي ربي ذا نزمار يزمار أكون يسلك يزمار أو نديفك يلاس أين تحوجم ظلف ثسكان سيس من سيدنا عيسى أتوليم ترى فغان نولين أكد وتمثل ناخذ عني كاث الليلة أين يخدم ذي تدرتيس أين يسديفكا أين يسدينا ولا نتساثا كن يتقار وزميرة تبدل وزميرة خطر سوالا ثيذت سوانيس ترى نكون وين أتواليم داغن ثيذت سواننون خطر دي وث بتمثناغ إدي قارن إدي تشهيذن تقارد الحق تقارد كن تيدي سرس الروح يقدسن ذي قوليس ذفا أو نتديني ترى كون وين فاكنا ودينا يثمثنا تسمثين وليث ميزث من بعد أدن ولث أدن حكو داغنا ما أكثر وليث كان ذي العناية ونيدوي m'a offert l'hébergement et le soir même elle me parlait, on discutait et tout. D'un coup je lui dis je n'en peux plus, je suis fatiguée. Je dis je suis fatiguée, ailleurs, je suis fatiguée, il faut que je trouve une issue parce que là j'en peux plus. Comme c'est qu'une dent que tu n'arraches pas, ni tu l'arraches ni tu la soignes, elle est là, elle te fera mal, elle te fait du mal. Donc il faut trouver une solution. Et puis elle m'a donné l'évangile. Et dans cet évangile, il y avait une prière qui disait Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir péché contre toi, je t'accepte et viens dans ma vie. Donc quand j'avais lu cette prière, là je me suis dit, j'ai lâché, comme si que tout à l'heure tu as dit un truc bien. Dans ta prière, tu as dit... Je dis toujours des choses bien. Tu es très modeste. Avec de tel. Ouais, c'est gentil.
Alors, tu as dit, Seigneur, on te donne tout et on te lâche tout. C'était vraiment ça. J'ai dû lâcher. J'ai dû lâcher et m'abandonner complètement à lui. Et c'est à cet instant-là que le voile a été ôté. Et j'étais pleine de lumière en moi. Il y avait une telle paix, une telle joie, une lumière que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était tout nouveau pour moi. Et là, j'avais compris que le Seigneur est entré dans mon cœur. Est-ce que c'est un sentiment très très fort yani, vraiment qu'il y avait quelque chose qui est arrivé dans ta vie, enfin en tout cas dans ton être intérieur? C'était pas seulement un sentiment, mais c'était quelque chose de vivant et quelque chose de réel. C'était autre chose que je ne pouvais ni expliquer, ni matérialiser. C'était... indescriptible. Exactement. Super. Et مني تبدل الابخي ياك Oui. احكي لنا دونك تبدل اسكو tu as changé par toi-même نهضر بين كم يبدل Par moi-même, non. J'ai pas changé par moi-même. Par moi-même, je n'aurais jamais pu changer par moi-même parce que d'abord, je ne voyais pas le mal qui était en moi. J'essayais toujours de me donner raison sur tout. Et en fait, même si à l'intérieur de moi, je ne m'aimais pas comme j'étais ou parce qu'il y avait des blessures et tout, mais je me voyais toujours, je me donnais toujours raison. Je n'avais pas la notion... Tu te justifies toujours. Voilà, je me justifie toujours. J'ai changé par la parole, quand j'ai commencé à lire la parole et à m'approcher de Dieu par la prière. Là, j'ai vu que avant... Là, j'ai vu vraiment que j'étais une pécheresse. J'ai eu la conviction de pécher. Le Seigneur, voilà, le Seigneur m'a montré dans toute sa parole que j'étais comme tu le dis, voilà. Et que j'avais besoin vraiment المسيح يسلكيد du moment que je l'avais accepté dans mon cœur, mais ce qu'il m'a montré le plus dans sa parole, c'est que j'avais besoin d'avoir le Saint-Esprit et d'être à l'écoute, de prier et d'entretenir ma vie spirituelle par la parole de Dieu. Donc اولا السيد ربي قداش ديك قديمه وكنا في الحوض قبل ديسيك باغي كنت سقسيتو خميني اسكو tu as fait une décision يعني خميني السيماتيم يعني دينا ساكين بغي غاد الحوض للمسيح c'était ton choix. C'était mon choix, oui. C'était mon choix. Et ولا شويه كمي فورسين ولا شويه كمي انفلونسين ولا Je ne pense pas parce que comme je vous l'ai raconté, quand on m'a évangélisé la première fois, c'était en 97. Et puis... صارت تبورت. Hein? صارت تبورت. Exactement, parce que... sincèrement, je peux vous dire que même à cette époque, j'étais un petit peu... Oui, j'ai refusé. Le Seigneur m'a posé la question et j'ai dit non. J'ai refusé. Et peut-être que quelque part en moi, j'étais encore consciente que le Seigneur me parle et que j'ai refusé. Donc aujourd'hui, il faut faire attention quand quelqu'un vient nous évangéliser. Et Tchoud al-Rahma et Tchoud al-Baraka, il est miséricordieux et il m'a attendu. Et voilà, il a été patient avec moi. Quelles sont les choses très pratiques qu'on peut voir? Tu es devenue plus sereine? Plus sereine, oui. Plus heureuse. Très pleureuse. Mais aujourd'hui, je pleure pour autre chose. Donc, essayez de تروح الفرح mais des fois تروح القرح mais essayez هضر غير المسيح il m'écoute تحسي سيد et il agit dans ma vie زيك تروح مي تروح الخوف تروح ولا شوين يزمرك voilà il y a personne qui peut m'aider il y a personne même si je pleure خضري ماني toujours le même cercle vicieux. Mais essayer, c'est différent. Essayer, ça ne veut pas dire نقلبي مسيحية نقل بين ولاش المشاكل ولاش خطي au contraire. Parce que واحد المسيح
كلش هذه فر باش هذه comment on dit guérir guérir ouais باش هكا يسحلوا باش يسحلوا toutes les blessures qu'on a portées toutes les باش يكسيو وران يكسيو les problèmes par exemple زيك ساعة أتصل المشاكل واحد تقبيلي وي واحد تقبيل تمازيغ واحد الشعب لنا واحد أجدودنا فوالا البeuple لنا شو ديال البوبل disons que avec tout ce que j'ai eu comme blessure de la part de ma famille, de la part de la société, de mon entourage, je ne suis pas la seule dans mon cas. Je suis sûre qu'il y a des milliers de jeunes filles qui vivent la même chose. Que j'ai détesté tout le monde. J'ai mis une croix rouge sur l'Algérie, j'ai mis une croix rouge. En partant de là-bas, j'avais mis une croix rouge sur tout le monde. Voilà. Pour moi, c'était une nouvelle vie. Je devais si j'avais les moyens de changer mes origines et mon intérieur, je l'aurais fait. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, Dieu est plein d'humour. Je me suis convertie dans une église berbère, j'y suis encore, et j'aime tous mes frères et sœurs, et d'un amour inconditionnel. C'est le Seigneur qui nous apprend à aimer d'un amour inconditionnel. Et je suis très heureuse d'être algérienne, d'être berbère, d'être kabyle, même si je suis kabyle à moitié chakor, mais je suis... Le Seigneur m'a réconciliée avec ma culture, avec mon identité, et ça c'est merveilleux, voilà. Et avec moi-même et avec les autres, et avec plein de choses. Ça c'est merveilleux. يشبه حتى سوانيت مثل هذاك السيد هذا غير حتى تلاون ما تاس كبدا ميم لي جون اوسي ميم لي جون وي ايزون كيسقى نسانو ورناكين ليدونتيتي la culture parce que nous sommes un peuple quelque part oppressé non seulement sur le plan social ou économique, mais aussi sur le plan spirituel. Tout à fait. Et donc la quête, on ne l'a jamais trouvée, ni dans le berbérisme, ni autre chose. Exactement. Il y a une continuelle souffrance. D'ailleurs, il souffre tout le temps. Tout à fait, parce que c'est un peuple quand même qui a subi beaucoup d'humiliations. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que nous portons la malédiction de nos grands-pères et de nos grands-parents. Donc, la parole le dit. Et certainement en nous, en tout un chacun, il y a ce rejet, il y a ce mal-être, il y a cette blessure profonde. Et justement, tu as dit gloire à Dieu et grâce à Dieu parce que maintenant tu es fier d'être algérienne, d'être berbère et kabyle. Et justement, comment tu as basculé que voilà, je ne suis même pas kabyle, je suis ceci, je ne suis pas ça. C'est-à-dire comment tu peux expliquer un petit peu ce cap qui se fait de là. D'abord, il y a une chose aussi qui a beaucoup joué en faveur de ça. D'abord, la première des choses, c'est que Dieu m'a donné beaucoup d'amour aussi. Ce qui m'a touchée le plus, c'est que quand je suis arrivée à notre église, à notre communauté, j'ai vu l'amour dans les visages des frères et sœurs. C'est quoi cet amour? C'est un amour désintéressé? Un amour désintéressé. Un amour désintéressé, au contraire. Je me sentais, malgré la différence, le décalage de mentalité qu'on avait, mais ils étaient heureux, ils m'ont accepté tel que je suis, comme le Seigneur m'a accepté tel que je suis. Avec l'aqliya, non, parce que bien sûr on vient au Seigneur, mais on n'est pas changé avec une baguette magique. Le fait est que je suis arrivée parmi mes frères et sœurs. Ils m'ont reçu avec les bras ouverts, avec un grand sourire. J'ai vu l'amour qu'il y avait entre eux aussi et la compréhension. Voilà. Je me suis retrouvée... Franchement, Francis, j'étais très ravi de connaître ton témoignage.
surtout les jeunes c'est-à-dire surtout les femmes. Mais c'est le témoignage. Je prie que le Seigneur puisse les toucher pour qu'elles puissent trouver la liberté. Si les lignes, ils souffrent de ces derby. Et justement parce que ça surtout moi j'ai 8 sœurs. J'ai 8 sœurs تخمي مع في السما تخمي مع في ما تخمي معكم في تمورتنا يقرا صربي ديال عينيه نديو باش كيسين باسكو خاطر يسون بلو ليبر ميم يعني خاطر لا نوب نعرف شو مي ربي يدي سرسفوس في الاسد سيدنا عيسى ذا شو ترغور متوريس الساقي ذا شو سيدنا عيسى ذم ذكليو سيدنا عيسى ذا قليدي وسيدنا عيسى ذا قما سيدنا عيسى ذا مسلكي وسيدنا عيسى ذا ربينو ذا بابا aussi voilà c'est tout ça يوسد قدوني ثير يعيش الميزيريان دوني ثير يعيش الرجي il a vécu le rejet يعيش l'angoisse hein? La Bible nous dit qu'il a transpiré du sang et les médecins disent que si on arrive au degré de transpirer le sang c'est qu'on a atteint un degré d'angoisse et de peur vraiment c'est le mur du sang comme on dit. Le mur du sang, c'est quand la viande, elle dépasse une certaine vitesse et elle explose parce qu'elle ne supporte pas. C'est la même chose. C'est ce qu'il a vécu, Sidna Issa. Sidna Issa, ce n'est pas le Jésus né, la croix née, les catholiques sertis de diamants. Sidna Issa, c'est l'homme simple. La Bible nous dit qu'il n'a ni beauté, il n'a rien à plaire. Il n'a rien à plaire. Et Ésaïe nous dit qu'il n'a rien pour plaire. Et il est venu autant qu'homme. Il a vécu notre misère, notre peur, notre angoisse, notre rejet et tout ça. Alors tournez-vous vers lui, je dirais à ces femmes et à ces hommes, tournez-vous vers lui parce que lui pourra apporter toutes les réponses à nos questions, toutes les solutions à notre douleur. Moi, je ne peux pas, je me rappelle pendant mon enfance aussi, mon adolescence, j'ouvrais la fenêtre et je parlais à Dieu. Mais j'avais cette sensation de parler vraiment à quelqu'un de réel. Mais maintenant, je me rends compte que Dieu a existé déjà à cette époque. Alors si vous êtes adolescent, si vous êtes jeune homme ou jeune fille, sachez que vous avez le privilège d'écouter aujourd'hui la parole de Dieu. Alors n'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez-lui la porte. Parce que si j'avais écouté en 97, je me serais épargné beaucoup de souffrances et peut-être que le Seigneur a permis que ça soit ainsi. Il sait toutes choses. Voilà. Ça fait que c'est est-ce qu'il y a une toutes les filles, toutes les femmes, toutes les jeunes, particulièrement et surtout est-ce que tu peux prier bien sûr, avec joie. Ben Seigneur, merci. Que le Seigneur vraiment, que tu puisses vraiment toucher les cœurs, Seigneur mon Dieu, et tu puisses ouvrir vraiment les oreilles, Seigneur mon Dieu, de ceux qui nous écoutent actuellement, Père éternel. Vraiment, Seigneur, touche les cœurs, Seigneur, et vraiment, parce que tu es le chemin de la vérité et de la vie, parce que tu es, Seigneur, celui qui a porté nos fardeaux, nos péchés, nos fautes, parce que tu es celui qui nous comprend, Père éternel. Oui, tu es un Père pour nous, Seigneur. Tu l'as été pour moi et je te remercie. Et tu l'es toujours, Seigneur mon Dieu. Tu es omniprésent, tu es toujours là, prêt à répondre à n'importe quel soupir de notre cœur, prêt à répondre aux cris et aux détresses de notre âme, Seigneur mon Dieu, et à mettre ta main et à nous soigner. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui nous écoutent, Seigneur mon Dieu, et celles qui ne nous écoutent pas aussi, Père éternel, afin que tu touches leur cœur, Seigneur, afin que tu interviennes dans leur âme, Seigneur, desséchée, Seigneur mon Dieu, vraiment que tu déverses de ta grâce, Seigneur mon Dieu, et que tu déverses de ton eau, Seigneur, de ta joie, de ta paix dans les cœurs, Père éternel. Interviens dans les cœurs de ces personnes malades et assoiffées de toi, Père éternel.
Tu as compris nos douleurs, tu as pris nos fardeaux, Père éternel. Alors je sais que tu connais toutes ces personnes-là et que tu veux faire ton œuvre en eux. C'est pour ça que tu permets ces instants. Seigneur, merci. Je te bénis pour tous ces instants. Amen. Amen. Tanmert Lilia. Amen. Je te remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. غاسك فرانسيس دمسلايض نحملكم et ça de l'efficacité. Merci Seigneur. نتمنى تظل تنم اتفاق وكن تسمثنا في مثلنا دي ثمورتنا غادي سنت افريد نتيدت سنت عيسى المسيح وسنت ديفكن لا فغي ليبرتي. Amen. تنمر. Merci. هين أكيد سيدنا ليلان آيات مثلا في السماتين نويغ وتمنيغ تذوتاكين تعجبكن يعني ضحكا كان تفكيوند القناعة تفكيوند أمور تفكيوند يعني أزالي وكن ولا يكون وين أتستمنم لاغن ما إلا تسعى مستقسيين نغلا تبغى ما تجربم لكرا يلان ذيك خمي من وين آيات مثلا في السماتين أروثاغ دنكوني نتراجو وكن أكون نسيني وكن نسين ذا شو تخممم ذا شو يتبغى ماذا دينيم ذي ذوليناكين تذويتاكين خطر تذويتن وين يكون وين ينفغان اد نشارك يبغى ادنينين اين يخدم سيدي ربي اين غير يقدش اين الشغل يسيوك دي تمورتنا فياكين نفغان ادنينين خطر يكون وين يغيرنا ساكين ذي قداشن سيدي ربي ونكونين سلفاركا صرحما سلفرح ذا القران ان قدش سيدي ربي نقار ثمورتنا لازم تستسلك يلاقى تستسلك يلاقى تسين سيدي ربي ساكين اما كان التمنواجا كين تيضحكا وتماثنا غليلا فغادا ونضحكو غيوث تقسيطنا غيوث ليستوار يعاشق نكينين عاشق تسكيون بمكان دا غورنا غيون ونجمع د الغاشين وكن انزال نملال وين يبغانا نزال يدس انزال وكان المسيح ديفكن هيمانيس ديفكن تزمرتيس نغا ديفكن يبردانيس يمدانون ويسينار المسيح تلايو تمطوث تساد ارون جماعين وتنسينا راه وتسين غاران كينين تيك ثمن زوثي دوسا ارون جماعين تمطوثاكين وتسينا راه المسيح تيك ثمن زوث السلام المسيح نقارد المسيح يسدي وكنا غيسلك المسيح يبوي ناخذ البركه المسيح يبوي ناخذ الرحمه المسيح يبوي ناخذ ثقمات المسيح يبغى غير يسحلو المسيح يبغى غير يسير دا غير السطان يبغى غير يكس الهلاك يبغى غير يكس ازاغلونين نطلام يبغى غير يكس ذي رز لقيودني غير شدنا كنيكات هي ثمطو ثاكين ما كنتقيم تحسيسي وين نقار نسف الشير اول نسيدي ربي نسف الشير ثيد يعني نسقوله والنار ماشي تزمرت ماشي قمذاني لا تزمرت سيدي ربي نكوني نتسمسلايد كان نكوني يا ربي ذي قداش كان شغل ما كنا ديني ذا لي بورت بارول خاطر نكوني تزمرت وتنسارا تزمرت ثلا ذي روحي قدسن ذا الروح سيدي ربي ما يرساد افيون بمذان ما يرساد افيون يزمر ان هضر في المسيح يزمر ومذناكين اذ يغال ذا قداش سيدي ربي يا خطر يرساد فلاس روحي يختار سيدي ربي وكان ذي ذا قداش هي ما كان لا نتشارك اول سيدي ربي نقارد ربي ذباب تزمرت يتسحواني مذانا يتسحواني مغفان نكوني نتغاضنا نغي مغفان نبغى نزال فلاسن نبغى نزال يدسن إوا كان ربي غادي يحارب فلاسن هي ثمطوطاكين امين كفوك اول الناس نيوكو ذاك يلان ديالنا كات وين يبغان انزال يدس ان سوتر سيدي ربي ادي السرس الروحيس في اليوم ديالنا ادي يزار زاتي وكنا انزال فلاس وكنا نزال يدس نكونين يتمثل بغا غدا ودينا الحاجه نكونوا نتظلى راه في ذاك يموتن وذاك يموتن داين روحا لما انا نكونين نتظلى في ذاك يعاشن وذاك وذاك يلان المحنه وذاك يلان ذي مغفان وذاك يترزى الدنيت وذاك ونسينا راه ذا شو تسافات هين ثمطوثاكين ما كان يتقرب فرزات نكونين ونزري على ذا شو ثلاث مطوثاكيات هين ما كان نسرسي غلنا نسرسي فاسنا نتظلى فلاس الروح نسيدي ربي يرساد في مطوثاكيات
تغال ما كان السفغ ديفاسني تغال الرفير ما كان تقواد نعم ما كان كذا يهين كونين ولا أمنوغ نغ ماشي نغ تزاليث نغ ماشي يقمذنن لما أنا يقدر روحات ينجسن ذي روحانيين نذيرين تزمرت نطلام طفنت شدنس الأرواح لما تغال أماكن يعني تغال سيتونس تخليت نزول أو كتمطو ثاقين نسرسي غنغ فلاس الواحد ثلاثة سوايع نكون يتظل فلاس ألمي أرزنت السناسل اللي يتشودنا كان الروح الشيطاني تيطفن يرزات سيدي ربي تزمرت نطلام يرزات سيدي ربي يرزات الروح يقدسن تمطوثني تغال تصمطوث تساجديد تغال تفرح تجوجك تغال يغورنك الساعة كنيكات ميم لي بونسيني سويسيد الساعة كنو روحنت أتواليم تزمرت سيدي ربي يثمثن نكوني ماشي ذا وال كان نقار ماشي كان ذا وال ما كان دنينين ذي مسلاين كان نسلا كاين ذاين نجرب يثمثن ذاين نولع ذاين نزرع وذاين من سلا ربي نسلا يصوتيس يساد أرغورناخ نولا تزمرتيس نولا ربي ماشي كان ذوين يلاني بعدين يتعاش يتيلي كان كيجي ذكنين لما عنا ذوين يبغانا كون يعاونون ولا تكون وين ذنتسان يبغان او ديفك ولا تكون وين الرحمه او ديك في البركه او ديفك السلاك ايوا كان وتسيلي مرض وذاك يتوارزن وتسيلي مرض ذي محباس تسيلي ذوي ذاك يسننتي للي ايات مثلا كيني ثلاث فوق كارتيد تدوي تاقيت فوق ولاش ونغ الوقت لما انا ربي يسع الوقت اكون ديزور ادي سفقد في اللون هذا وديني ذكولا ونون هذيك شم ذكولا ونون كيني باغي غاد الزال ثورا صروح يقسن سزمرت سيدي ربي عليا اكون ديماس ذكولا ونون وكانت سيسن مرحمن نسي وكانت سنسن من السلاكيس سكربون يلان يسعان الروح ذا مشوم يدي توارث السيس من سيدنا عيسى المسيح اتوالي متقل الناس اتوالي متمناكتيس جاكوني دي لهنا غايت مثلا جاكوني دي ثلويث تسمني ربي يكون يبارك ارتكلتي نظن ارتدوتي نظن جاكوني دي لهنا